أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمتي، پیغمبر أمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا علم بكن كا گرك جبو چم هو علم بخويني، علم منفعتاوي چيا، قدر عالما چيا، أمي بحثاوي بكن. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. قال مسلمانا خدا عز وجل دو قرآن كريم دا آيتا پیشی گوش پیغمبر خورشیاند در حق خوندنه دبو. خدا عز وجل ش پیغمبر را گوت گو بخوینا بناوی وی خدای گوت چه کریا. قالی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی وها دعا کریا قلت يا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قلت يا ربي تشتي قلت أزعلمان دما منفعتي بي بدمن، ويا ربي تم بعلمنا تشتي قو منفعتي بدمن، يا ربي تعلمي من زانبونا من تزيدبكي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها دعا کر. قالي مسلمانا علم يعني قم هو حقيقة ناس بكيها، مقصد غاية جعل ماندني جعلم قم هو حقيقة ناس بكي. دين ما إسلامي هم لسر زلاما هم لسر بيركا علماندن فرض كريا. يعني مثلا ام بيجن انسانكي قو عاقلي بي بالغ بي مسلمان بي لسر فرضا قو لقوري قو زانبي الميج بكي خو بعلميني. تشتي قو روجي بي خراد بي تشتي فرضي روجي قرك خو بعلميني. ام بيجن مالدارا يه زكاة دي كي زكاة لچت كوي قرك خو بعلميني. يه چه حجي قرك شرط و شروط حجي خو بعلميني. يعني دين إسلامي هنك تمل هند بتمل ديني بالجلر هر كس قرك خو بعلميني فال لسر زلام و بيركا فرزا. قالي مسلمانا علم يعني إنسان بعلمي بزانبوني خناس دكي خداي خناس دكي بيجبو چه هاتيه چكرين فهم دكي. انسانكي زانبي يه خناسكي يه چلو خناسكي يه زانبي گو فنايا، يه زانبي گو عبد خدايا، يه زانبي گو ضعيفة، يه زانبي گو ربكي وي هيا لائقة گو جوي ربي خورا عبادت بكي. يولو خناسكي يه خداي خوشي ناسكي، يه زانبي ربي وي نه اول جيره هيا نه آخر جيره هيا، هر تشتي سعد كي هر تشتي دبيني قوتا ويسر هر تشتي هيا هر تشتي دبهيزي. يعني خدا چپ خوازي كاري بكي. يه خدا بصفت خدا ناس بكي. قالي مسلمانا انساني گو زانبي انساني گو بو عالم بو زانا يه زانبي گوجبو چه هاتیه دنیای. يعني كا از هاتمه دنیای جبو چه خدا تعالى اجبو چه کرما. خدا عز وجل وهات بيجي دبي انسان و جن چه کرنا جبونا گوج مرا عبادت بكن. يعني انسانك زانبي يفهم كي گو سبب چه کرناوي او گو خدای خو ناس بكي ش خدای خورا عبادت بكي. يعني علم چيا؟
علم او گم هو حقیه زانبه حقیقت زانبه هو حقیقت فهم بکی گلی مسلمانا به آیتا گو خدا عز و جل پیشش پیغمبر علیه الصلاة و سلام رشیاند گو بخوینا بناوی وی خدای گو تچه کریا یعنی گرک مهو علم جبو خدای بخوینی مهو علم با آلیکاریا خدا بخوینی گلی مسلمانا دین می اسلامی دبی علم بخوینن نگو علم بخوینن جبونا گوین ام بیجن ببنا خویی قلطغا کی نجبونا گون قاریره که چه بکن بون مسلک که بدست بیخن بلکی علم بخوینن جبونا گو ون خدای خوا ناس بکن ون پیغمبر خوا ناس بکن امر خدای خو بجه بینن سنتا پیغمبر خوا بجه بینن قرآن بکنا قلب خدا والگوری قرآن حرکت بکن جبر ویکی دین می اسلامی دبی علم جبونا ویکی بخوینن گلی مسلمانا انسانکی گو علم خواند امر خدا بجه آنی لگوری سنتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو یہ حرمتا انسانا بگری یہ شفقت الانسانا بکی یہ عدالت بجه بکی محبت مرحمت بجه بکی یہ کینے را کے نفرت را کے نیارتی را کے یعنی انسان کی گوشبو خدا علم خوند قرآن شخوره کره رهبر پیغمبر شخوره کره رهبر یہ حجه کرنی بلا بکید نوا انسان دا مرحمت بلا بکی تواضعلی بلا بکی یہ امر خدا بجه اینی یہ کینه نفرت ظلمه یہ راکی گلی مسلمانا مقصد ج عالمتی ج علم ج زانبونی او گمهون نسلکا پاقش بین میدانی یعنی مهو زاروکه خب دده خوندن زاروکه مهو ببن عالم ببن زانا جبونا گو نسلکا پاقش نسلکا لگوری امر خدا امر پیغمبر خدا وری میدانی گلی مسلمانا ام قیمت علم به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناست کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا انما بعثت معلما پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا محقق از معلم olarak hatmeşyandın از معلمم yani پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوا بمعلمتی بمداناس کرن دمکی انسانکی معلم بی انسانکی öğretmen بی زانه بی عالم بی قدر و قیمتی وی زحفه چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه از معلمم گلی مسلمانا د دورا مکه دا او دورا گو نخوش بو مشرکا ازیت المسلمانات کر مسلمانا نکاری بون بشکرهی دین خوا پیک بینن نکاری بون بشکرهی عبادت خو بکن نکاری بون بشکرهی قرآن بخوینن لمالا ارقام گود به دار الارقام دوی مالی دا بدزی درس ددانه هفدو لقرآن دحساندن گهداریا پیغمبر خدا دکرن وقتی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمکه هجرت کرد چو مدینه منوره د زمانه کی نیزدا لبا جامعه لبا الکیلکا مسجد النبوی یعنی جامعه پیغمبر الکیلکا جامعه خوا مدرسه چه کرد جرته گوتن صفا مدرسه سی لوی درجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام درس ددا ام جبهر دو اورنک پیغمبر علیه الصلاة والسلام فهم دکن گو هم عالمتی هم اورنجیتی گلکی بقیمتا گلکی بخیرا قدر انسانی زانا و انسانی گو خود علمینن لجم خدا هیا
قدر و قیمت علم هەیە. گەلی مسلمانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام وها گوتیە یان عالم بە یان جی ئۆرەنجی بە فەقی بە یان جی حژ عالمە و علمێ بکە یان جی گوهداریە وا بکە نەبەیە پێنجا تێچێ هیلاکی. یعنی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام گوتیە یا عالم بە خەڵکێ بعلمێنە یان جی خۆ بعلمێنە یان جی گوهداریە وا بکە یان جی علم دەستەک لە میش بکە ئەمە نەبەیە پێنجا تێچێ هیلاکی. دەمەکی li gorî tewsiya pêxember yan gerek miho alim bê ev yek yan miho xwe bielmênê di do yan miho guhdariya wa bikê sisê yan jî miho wa destek li miş bikê ev bû çar gerek miho nebêyê pênca mihoyê çê hîlakê. Gelê misilmana dîsê pêxember aleyhî selat weselam wiha gotiye ew kesê گو جمال هری جبونا طلبا علمی خدا عز وجل ریک کا گوی بب جنتی جیر سهل دکی یعنی انسان کی گو داری جبونا علمی خدا تعالی ریک کا گوی بب جنتی جیر سهل کی مسخرت کی. گلی مسلمانا معلمه گو امر خدا بجه بینی و پیغمبر شخوره بکه اورنک زمان گو د علمه دا دوی علماندن دا خرج دکی جیر عبادت حسیب دبی. گلی مسلمانا انسان معلم گرک وا اورنجیا امانت خدا زانبن گرک خدای وا بوابدن ناس کرن پیغمبر وا بوابدن ناس کرن حقی و باطلی بوابدن ناس کرن عدالت جوار بیجن مرحمت جوار بیجن شفقت جوار بیجن حرمتا گمهو حرمتا مزناب که گرک بیجن مهو شفقت البچوکاب که گرک جوار بیجن یعنی گرک وابخنا مسلمان کی باش مسلمان کی ادبلی تربیلی. گلی مسلمانا د زمان مدا اوان پروبلمی گوتین میدانی گو ام بیجن زاروک دکمن ریه خراب دا زاروک نلگوری امر خدا دچن نلگوری ریا پیغمبر خدا دچن سبب کی مزن او گو دیوباف زاروک خوال گوری امر خدا و پیغمبر خدا نعلمینن. گلی مسلمانا وقتی گو مهو زاروک خلگوری امر خدا و امر پیغمبر خدا مهو نعلمینی یان یه اوزنتیا مودای بکن یان یه دستانال عالمی دا بقمار بلیزن یان یه کبنا جم حوالنا نباش دا حوالنا وکوا دیاشوا دا گو نباشن یان یه کبنا ریا خراب دا. دیگلی مسلمانا جبونا گو زاروک ما عدالت لیبن مرحمت لیبن لگوری امر خدا امر پیغمبر خدا هرن ببنا انسان زانا گو منفعات بدنا مسلمانا گرک دیوباف عالم معالم توپلم گهداری وازاروکا بی و آلیکاریا وازاروکا بکی و زاروکا لگوری امر خدا و امر پیغمبر خدا و تشترمیش بکن. گرک مهو زاروک خوا مهو گهداری و بی مهو نهیلی ببال انصافا انسانی نباش با گو فطرتا و خراب کن اخلاقی و خراب کن. گلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا ت دی و بابا هدیک کا مزن ندان زاروک خوا ج ادب مصدر یعنی ان هدیه مزن ان هدیه بقیمت
گم هو بده زاروکی خوا تربیه که اسلامیه ji terbiya İslamî daha mastır, daha qîmetlitir ti dê û bava nedane zarokê xwe. Demekî en hediya mezin gom hû bidê zarokê xwe gom hû terbiye bidê waye. Yani mho keyfa mho zarokê mho re werê mho wa terbiyelî bikê. Ne ewa gom hû erebê ji ware bikirê, mho xaniya ji ware bikirê. Wextê got terbiye mho nedabê wa خانیه جی تجواره بهلی ت عربا جواره بهلی ت مال جواره بهلی دیسی به قیمتا ج تربیه ده قیمت لیتر تشتک تدیو بابا ندای زاروک خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وهاد بیجی گلی مسلمانا eğitim peşi لمال دست بید کی پایرا لمکتب دست بید کی المالي والمكتبي وقت ايتم نوي دا انج زارو كارا حجي كرنج زارو كارا نوي گوتن مرحمت جزارو كارا نوي گوتن قحر كين نفرت گو مثلا بحوالي خورا ام بيجن نباشي بكن اواني د فطرت اوادا يچي بي قالي مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا از هاتم شیاندن از بوم پیغمبر گو از اخلاق خوش تمام بکم یعنی گرک ام اخلاق خوش زاروک خوره بیجن ام زاروک خوا اخلاق لی مزن بکن بتربیه مزن بکن بتربیه اسلامی مزن بکن انسانی که گو تربیوی نبی علمیوی جنینا انسانێکی گو تەقواتیاوی نەبێ خلاسیاوی ژینینە گەلی مسلمانە گەرەک ئەم ئەخلاقی خۆش شخۆرە بگرن و زارۆکەی خۆرە بێژن گەلی مسلمانە ئیساڵ ژی va eğitim öğretimiye dest pê bikê Xuda Azze ve Celle zarokê ma salih bikê almandina wa bigerênê گو ببنا انسان زانا گو بوی زانبونا و toplum منفعت ببینی مثلا ام بیجن انسانکی گو زاروکا خوا شیاندا مکتبی جبونا گو بعلمی زاروکاوی بو دکتورکی دیندار بی انسانکی اختیار گو هر جمعی اف دکتور لوی انسانی میزنی خبردانا خوش جیر بیجی پیر علاقه در ببی اف انسان حتی گو ایساغا یج دیوبابی وی دکتوری را جوی دکتوری را یه دعا کی یه به خود جه راضی بی او ما چقا انسانی که قنج بود چقا بمرا علاقه درد بو چقا گوه خود دامن یه جه را دعا بکی یه جدیوبابی وی را دعا بکی اما وقتی گو بو دکتور جی اخلاقسız بی ببه مهندس اخلاقسız بی yani ببه انسانی که زانه لی اخلاقی نخوش بی منفعات جيرة چنابي ادي قالي مسلمانا قرك وكا قد دعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كري ام بيجن يا ربي تشتيقو تا ام علم عندنا تبي منفعاتي بديما يا ربي تما بعلميني تشتيقو منفعاتي دديما ويا ربي تزانبونا ما زيادة بكي يعني قرك اما جاما غاية ما مقصد ما او علمي قو ام دعلمن گو ام جه منفعتی ببینن مسلمان جه منفعتی ببینن یعنی گو ام خناس بکن ام خدای خناس بکن ام سبب چیکرنا خوا سبب خلقیت خوا ام ناس بکن گلی مسلمانا گلک انسان مدیتنا بونه دکتور اما بری خناد نقبلی یعنی دکتورا زانه خونده لی بلی بیا خدای خناکی لمیج ناکی روژی ناگری منفعت دوی انسانی دنینا اف انسان تم منفعت جه چه نابی و گلک انسان هنا دکتوریه جید خوینن دکتورن اما دیندارن دا امری خدا دنا باوریا وش خدا بی انسانی گود چنه جموا
لسر دەستێ وا خودی تعالی شیفای جی دشێنی چونکو ئینسانێکی دریا خدا دەیە دبێ وەسیلە گۆ شیفا ژوی ئینسانی را وەرێ شیاندن یعنی geleka wilo jî hene dibêm çûne ba filan dixtorî îlacê wî li me hatin yani gelek insan hene mesela navê wan ne profesorên jî normal dixtorin ama dîndarin di emrê xudayê xwe de ne merhemetilîna Xuda Azze ve Celle ser destê wan şîfayê ji nexweşa re dişênî gelî misilmana yani gerek amaca me ji xwendinê گومهۆ خۆ ناس بکەی خودایە خۆ ناس بکەی سەبەبێک گۆ ئەم هاتنە چێکردن بێمش بۆ چه هاتنە چێکردن مهۆی ناس بکەی گەرەک ئەو زانەبوونا ما کینێ زوڵمێ نەفرەتێ نەیارتیێ ڕاکەی زانەبوونا ما بێ سەبەبێ عەدالەتێ زانەبوونا ما بێ سەبەبێ مەرحەمەتێ شەفقەتێ حەژێکردنێ ئەخلاقی خۆش ئەدی خودا عەزە وەجەلا ji niha da evan zarokê me goyê em bêjin roja dişemê mektebiyê vebê di vê sala nû da vê dûnema nû da Xuda Azze ve Cella zihin bidê wa wa bikê însanê zana got zanebûna xwe hem ew menfiatê bibînin hem topluma me însan ji wan menfiatê bibînin Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bikê Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bidê me di axiretê de jî qenciyê bidê me û me ji ezabeyê gir muhafaza bikê Xuda Azze ve Cella menfiatê bidê me bi ilmê me Xuda Azze ve Cella ilmê menfiatilî bikê nesîbê me Xuda Azze ve Cella ilmê me zêde bikê xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin